Yo, miato wezona miva Ewenyigba TV ƒe nukpɔmɔdzi. Egbe ganye ŋkeke bubu aɖe yi ke míegale mia gbɔ be míaga ahe dekɔnu alo eʋe dekɔnu ƒe wɔna ɖewo akɔ vɛ mia gbɔ. Enye ame yi ke ne ɖo kuɖɔ ne wɔna ŋkɔnyenye avodra ebe yelu ke ne kpɔm. Ekpɔm tsimavo, avɔ ŋutɔ hã etsimavo. Egba míele míatɔ ɖeka gbɔ. Nyema bu game fu mage ɖe dzi ne ye ŋutɔ na ɖe eɖokui afia ne mía ase ŋkɔ míadze sie eye nu yi ke le si wobe amakpe mía ne wòayi ɖe dzi. Míatɔ míado wezɔ no. Yo, míaha míawezɔ. Yo. Ok, míatɔgbuiwo, mía mamawo, afa adegbe aɖe. Mía gbɔ ɖe. Mía katã mía tsia wo. Aleke nye dɔ. Mía katã mía fɔ. Akpe. Míale dɔ dzi. Yo. Akpe míatɔ egbe míage ɖe dzi o. Tokuku ɖeɖe ma míate ŋu adze si oa. Yo, akpe. Sidzedze me ya nuvi kpui aɖe koe. Ŋkɔnye nye Nugloze Gomada. Nye hã magblɔ be mele dekɔnua me. Míawo ƒe dzidzɔ nye be dekɔnua na atsi ɖe dzi. Magblɔ kpekplie nenema ko. Akpe Nugloze Gomada. Yo, akpe. Míatɔ egbe be ye le dekɔnua me. Ŋka tutue ne wɔna kam ne míase. Yo, akpe ɖe babia ta. Nenema gblɔ be mele dekɔnua me. Dekɔnua ya agblegae. Eye le dekɔnua me akpɔ be ɖoƒeɖoƒewo li nɛ alo nɔƒewo. Akple ame tɔxewo, emegblɔ be ame tɔxewo fia be hunuawo li. Trɔnuawo li, bokɔwo li, hafi amagbedalawo hã li. Nye hã le ƒe yi ke me le na koŋ le dekɔnua me nye amagbedada. Amagbedada. Yo, akpe. Ne mía ekpɔ ŋgɔgbea, ewɔna be amagbe aɖewo le afi ya godzi. Mía ame aɖewo ɖeko mí nɔ ɖewo kpɔm, mí menya woƒe ŋkɔ o. Ewɔna be edzi be ya aklo avɔ le woƒe zazaƒe aɖewo dzi na mí etae wole gbɔwo ɖo. Ke ma aɖe mɔnu koa ne na ayi ɖe edzi na mí lo. Yo, akpe tɔgbenye akpe kakaka. Makomɔkpɔkpɔ ya mada akpe egeɖe na Eʋe Dua kple ame yiwo katã le afɔ nu alo le afɔ dzi be Eʋe Dukɔa ƒe dekɔnua natsi ɖe dzi. Eye makomɔkpɔkpɔ ya mado egbe tɔxɛ aɖe ne Back to Africa Movement tɔwo katã. Ame yiwo hã wo avɔa wɔm, eʋiʋlim eza kple keli be Eʋe Dukɔ ƒe dekɔnua nu yi ke nye adzagba kple klosalo kple sika le mía sia ene wòayi ŋgɔ. Yo, ema ge ɖe dzi kpata. Wo babia koe nye be amagbewo míawo katã míekpɔna wo. Ne medze si woa, ɖeko nanɔ wo kpɔm ko. Abali meda wo ɖe afia ɖeka amandre ya. Ye meda ɖi ke nye vovovo amandre. Madze gɔme tso nye ɖusime ava wu nu ɖe nye miakpa dzi. Yo. Ke ne meko he ya, ama ya mebɔ ɖe akpa yi gome alo mebɔ ɖe afi yi ke mele fia o. Ne yi ɖe ʋego kpando kpadzia ebɔ dzi. Enye amatsi ke woyɔna be atsiyi. Atsiyi nye ya. Amatsi ya enyo ŋutɔ. Ne ame aɖe li míegblɔ be lãme gblẽ nɛ alo lãme gbegblẽ nye gbetɔ ƒe futɔ. Ye ame aɖe kpɔ be fever. Mi be fever alo asradɔ. Efu ɖem na ama koa. Etɔ koe nye be wòani ɖe agbɔsɔsɔ aɖe me ada ɖe ɣedzo ŋu wòaƒu vie alo wòayrɔ vie koa wòaɖa yi ɖeɖe ko. Tso miti 45 kɔ ɖo gaƒoƒo ɖeka wòaɖe wòabi nyuie ko wòakui. Ne ganui dzodzoe o, ne wònɔ gblɔgblɔ be ƒe nume ma wòabi o koa wòanɔ nom abe tsi ene. Fever ma aɖoe keŋkeŋkeŋ. Ke eƒe wɔƒe vevitɔ ta mekoe va afia gba ye nye eŋusɔ.
Ahunso. Kuna donada. Donana ahunchina me. Ika yovo don kona be measles. Yeah. Ika le go paji amion be gbagla chabi. Nyahunso ika na dodan chua mafo. Awuna devio le nusa srome kude dolelo nwa. Miona dolala robe 6 killer disease. Yenye gbanto alo ye pota. Yenye ope ngogba nwa. Na nsoma kora ma de nwa nuka aji amachi kenya achi ya dagososo aremu. Ke amaka we bodemu ade kan pocho alo mi kama wo de dele ikenya de foa de nfoma ye jiga wala akope aji abli gobo agobo ikama mie dokun de kwa aji fonfon tro na ma po fonfon tro a apple fonfon anto aji pieces akokoreji ade wo binwie enda machi a wo bire wa bojidi wa favie wa tue da go so re me ika amate nwanu no de ika amate nwanu kwa poto ya amana yue ale no fako ali voa le zaza ma lo pe nunuma no nya nyam alofa de kaila kwa ma eje nya kata nya tonwe nyakata mi atonwa chika yika woda apa wapoema ke ayi yika wo chena wodune ayi yika wo chena amagba to chena ayi ito chena ayi ita bi onye achi a chena ayi yika wo chena wodune ayi ma na nya ma da yika na ikoji dokita do po blobo wa yikuo o modo mu ayima edaga takama de na gugo echi ka na ko da yia ye na ya no ayikuma atro agbo awodo abale wole dadajiji afi oji ne ta makoya ado awote ne kan bo alaba egama manya nyato kana macho ava avaliaje amaya mi kata mi nyi kule le ebe yevuba mo nko alo magloba fagba ma mi bra ba ahama nko yike yevu de ne a ebe scientific name a yenya Philanthus niruri alo Shankapedra Philanthus niruri a mi obi oni le gbagba mo be lume pavide me alo awudi alo hlenvi alo hlen sakumaja acho zanzan yike na bi azengbo planko yike na yoni le dome do ametepe a mi yoni ba pavide me alo lume ne nya ma de dome do chona o eji akloli de afunu eji alo alele de afuna wa aji lume ya ne atwa twugui alo atuila atiwa ma bidi akode aha ikenya sodabi konko vi suare menye ba na ni amu akode makwa abuli de makan wadi de ma konanu amalo woni onye bites no na woshi odanari no posa kwa wonone da domabi te ko nanye domabi ntonto yemanya gbogbo meto wonya domabi alo agloba ama stomach ulcer alo domo wadi la nwa no sa amaya tututu tudamu kosra de ka adiadase ke le bohi asma yikanya bohi yikanya jode jio asesen afiwa de now amane ji lume yake pa magbao da go so viare mo achia mamana kabao tawajia magbao dedeko atia tuile babam atia tuile tomu ala ta tuila machi tukpaji woma aji donchi reka achi ka wo dega ine donchia no ko donchia efiareji ko wawe na kanye chitrolo mo pekevie ashia domashia yoko no na chike alo yoko bu na chike me na kwa ashia ko ono budom
alo me yike dzi wo dzoro kpata ko watia we ne wanye chitrolo viare ko anu asma ma azugbare gbenya nenema ke lumea alo pavide mea aduna nkunjina mo okay ano na ba sukuvi ofia ko aduna nkunjina mo nto evena gakaduna nkunjina mo ne village o elanya machichi o elanya devi o eye seplese ko mlona ngle seplese ko ogrunya lu no fifle abudawa ajilumea ashia da homo ndokuchuma pe o ina tuga wama na tuo makwa anyichi adodu ya ina ko garama na fom dia ano nduga chivire ka efima nduga chivire ka akena ina nyimloga ashido matoya idega na anyichi amu ashishira wododoma abai afia mononyi na mare mata wo hayawa kana jilumea agumudeke agwi bakple ekea ajida ko kaibo ekenya nyada dawo ko kunada anwi mie ano blanc ano pa nya ike ojijim ko ano blondon vukakakaka no ble mie kwa na ina nyimlo kwa ano suditene ano suditene no bashagba la ba suditene ma nono a manya nko wa don kujina o akplo ire popo nto ama akudure amachiwo akudure ngadawo yika wa defia na wo nto wo bobo yika lo mo lejaje ayire bobo nto ama ahogbe dashi akobe no kwa akpoge mali akodara fia kambo amaya nyeyone be egbe kwato le egbe alumia vawo ami ne be gbe kwato amagero yana be miracle plant alo woke alo tamiewu tamiewu ye ebulawo oyona ni tamiewu ya nu yike majiba mafia lemu egba yenyebe na amade na ekujona na ma nyewa na alo mi de ball po alo mi de jujo popa mi dona ligade e ne pa gba ma hahana alo amonyi gbede ka gba afọ kwa evem to mo na no vem e do bia na be ta flash de ta ko ngodo jia amana foko wa ira woke ya gbo ko adanya ajine ana foko amado ada amo eto amo to alaka ko avo anodu kaka wa du amo to ya avo aveto ma ejo to so bare gbo konya anya amli ma konya onyamli ma konya ita wo ye be miracle plant na namake na nyamade na jibe ye po gbogbo yike le yema wa no yim da gbogbo mo nto ama ano gbada se konve na yike ye po gbogbo vision ayide amayagbo aji flower pot lo alo ngware ayere aduji alo adukpo yike ye po be refuse down akwa aduji ke na ya ejadoge na doa ade jine mesusu yita ile aku ekra enyi akova komo na akuka kovia akokoro ji ifuta de ka ajiga na ejia ke aba aku ekaika le flower pot ama fodoma adi kokoro jare mo acho amaya adoreji na edureji na fo ndi de shia de agbana mofuga akoreji na kuchikwa fumo reji kwa enya ika lashiwa anoglon vukakaka maya najin atoke na jagoma nawa amodreku vivi gake no vachi no voa afina togo alo na le moji o evumo afina na joa essence ge amoko na la fia de amaro nya ro gbo yo bla dagana awe gome sege koko na nyebo ro adrao bla dagana ma na jore jiwa na naga na se goma avanyao trouble na make no plom yire gbogbo ma an klichu opoge adom samu yo akpa mako yi ha ado ayo akpa atonya yama ado afọ adaji no ta nya bi hodo mo chuchu bia de ko
ne mi trɔ gbɔ ne mia age ɖe wɔna kpɔtɔewo dzi. Akpɔkpɔwo na mi, miaƒe nukpɔlawo miawo le mia gbɔ.